Kavaka kekiva ia endona kainda wipu ke kavaka mamanta taka tuna bengaravi o ia ke tuna kenda to kakana na ika na dalo na bisikete na reo bata na sunbells e tinimbulu makau we kenda to na senga tikunin driver se senga ni vaka motoka kandau drendre na to beto seki erto satu vakarau na Divine Pacific Food Mart mai Sacramento merto talavayani na nong voli rawa sara we tartarngayani na taliboni diwa dua ono toluva diwa ono saivarua merto bakarotaka katalada mai na nong voli ena kena ngona totolo tua. Divine Pacific Food Mart, Viturua Diwawalu Franklin Boulevard, Sacramento, California. Namba di taliboni diwa dua ono toluva diwa ono saivarua. Erto ngarap talangan ni kena lewaka sumburi ani na nomu yaya. Mai na nondro tostoa kena nomu mate ni katumba. Nungu chisu nungu badua. Dorongote na vima mani ono kina vitu ene kabuni bugululu we kemada we California. We mani rua ene kabi kina tolu ene singalewu ni lotilewu we kemada we viti. E warotaka na New Methodist Christian Fellowship USA. Rongote ene radio mbulando vata San Francisco me kauti kenda vata mai. En de muna ngau na lewa ni nondo so enda sa senga sarangan ikla na dapat menda baka talau taka buka singi lewu taka siapa kaya kapitang ne ka kuni lo malenga sa tiukin dono munua e rauni buka dingo ikimuni waya na JJ's Food Shack Santa Rosa California na we matangali kaka na tibgina me baka na karitoa waraisi na logo palusami na buwaka na kaiwa soso na dalo na toa na kukonda baingan di kena gamure na kaka na buwa malang me baka na steak gai baka loka tabi oke kena coleslaw surua chutney gelago pata na kena pie ng bani kay na manray oya na JJ's Food Shack Santa Rosa California e rosaranga no direct message virto giringa kina bitu sa bitu tolo dio tolo do limono se o ngale saranga lito miko mena no mota e na dio maluma Billy Street oya e Santa Rosa California e rawtalanga ni rito dili bataka ni kemu katalo bosing lebu sa wanga kabi ya mai Santa Rosa Kinavato JJ's Food Shack Santa Rosa California. Endona mate kuniti wale wabekenda mana wasa Pasifika na hepatitis B. E kuneini ndua mana waya tini corona nini winua mana wasa Pasifika Amerike ni tobi retiku na matengo na hepatitis B. Ongoli wake na kenara ni betobi se na tobi kwa na matini na venada se liver cancer. Endende mendo kila kesa tebi kwentiko. Na wakani se nusoti ni kene wakatakila kila se symptoms wakabo kesa mbimbi na mate. Mbimbi ngoni kila mono wakani kebi nambaleta na hepatitis B. Peter mai kena telefoni 52 ono vituva 51 sesi kobo na nondo to website www.sfhepbfree.org. Do yan rubina ka naman raman na ita. Do samba di ba kusa iwe? Yan na ita. Kita sili katalaw Monday na Orange Lounge. Maleka. Wala saan ba di kata-kata pinakasarto nga toboy siyang pambakaw. Ngay way dala tu kinambata. Di na to doko. Kaya kito sa nang berata ni baga singilebu. Kito sa nang gali baga kabi ngaya ni kina. Na Orange Lounge, katalaw baga singilebu siya baga kabi, e baro tayo ito baga manggosang gayon totoka na buno ni kana. May namenda to identity, kinay baga singilebu siya baga kabi, may baka na baga sekera, na sui. Ikatabu teke, roro baga lolo, kay na vida tale. Giraraw mo kila na menu ni singoya. Na Orange Lounge, Tolo-Tolong 2, Orange Street, Santa Rosa. Indo tala na tamari din grabe ni Divine Group of Companies. Dola na wala kaloka na mataka, kina wala kaloka anambongi moniti kina singatambu. Na Orange Lounge, Tolo-Tolong 2, Orange Street, Santa Rosa. Ito binugutati ko na hepatitis B. Kaya sangat ito ni bakilaw ko ento na ka. May adabo ni gila ito na hepatitis B test na madaw-saw. Asama ni lidula ni tataro ni hepatitis B. Karato sana tago makikina na nito matubabali mana materi bakyo. Sa kami biki na manila indikebi kator na hepatitis B test. Witartar mai kina taliboni 527 ono bituba 582 sa sikobana www.sfhepbfree.org na kenay tukutuk matalilay.
pula. Testing, testing. 1, 2, 3. Testing.